ده شو اللي بقول حتى أخيرة تیمەکە تایبەتن بە دیکۆمنتکردنا ماڵێن کەڤن لە سەنتەرێ باژارێ دوهۆکێ خاڵێن گرنگ دەستنیشاندکەن ji bo wê çendê ku li ayîndekê nêzik ev xanoye bihêne nîjenkirin. Niha ew gihiştîne mala êk ji mubeşirên Emerîkî bi navê Roger Craig Chamberlain. بالنسبة قصر كامبالان طبعا إيش قصرت أن أوهية كفنن في منطقة تاريخها كهاي وديروكها كهاي في قصره طبعا تفاصيل نيمة ديتين احتمال أن بغير خاني نابينين تشكو يا خاص أف قصره يا كامبالاني بو أو جي كساتك أمريكي بو هنده غرفة كوي خاص كوچكوية هاي فاير بلايسوية هاي ديورتوي بيتاتينا ديزاين كرم بشكلك جلك مثلا كان بيجين هندسي وعزلك ومازنات ده هاي هنده تفاصيل تين سقفي ده الغير عرض مناديتيا شوان توفیق خدان پرتوکا وینن دهوکا کevne ده پرتوکا خدا وینن قصرا کمبرلاندی دیار کرینه و زانیاری لدور آواکرنا و قصر هنه قطعه گوشتی دانه کنه ده که اول ده رزیتن آده پیجت مده چنده اختیاری وی رنگی بو رابو قصر الویره هطاوا کن اف قصرانی طبعا قصر یا دو طابق بو طابق کل سریج هبو وکی جملونی بو بس یا مازم بو قصر الویره هذا آوا کنه حتی کو الدوازده حزیرانا سال 1938 که هاتیه کشتنش دست سلیم مسته قصر مواصا بو مواکی حتی که تقریبا دک بیشتر 2 سالن دک بیشتر 3 سال مواصایی گرتی و چنه بو اینا پشتینگی بو مستوصفه که الدهوکی کریستیانن کو جیرانن وی مبشری بون پس ناویت کنود بیجن او کسی که باش بو خدمت گهاندیه باجار دهوکی و خطا کشی بوریا بجا بوری جنبونه بوری پلاستیک و اصل نبون اما خروه که اف جرکبون و اف جرکبه که طنبون که اما بمعنى ايش تنفيذ ما افوصش كوني ممدكو خطا كي نابو جمع مازن وخطا كي شيء هنا بو في كامبلاني وصال 1924 قال بودو كي لسنور باجار دهوکی زیدتری 75 خانوین کفنار هنه پلانا حکمت دای اوان خانویا نیجم بکتنو بشوازی کفن بهنه آواکرنو جبو چالاکین هنری و موزخانه بهنه ابکار آنین قصر کمبلانی کما رزامندی جنو کدلای وزارت شهروانی ورگرتیه بودجه کو ام دست به سخبر کرنا یکن وقت قناها یکن مد خازا قناها دویجی کریه لهشتا رزامندی به قناها دوی نهاتیه قناهایی که پاره هاتیه ان شاء الله آینده که نزیده دست به سخبر کرنا ویجی کن حتی که صبحی سوت لبهتا ورگرتن وقت موزخانه وقت چالاکین هنری بریا زیدتری 7 سالان چند خانویک لدهوکی هبون کو بناو قصر تادنه ناسگرن ایگج اوان قصرا مبشر امریکی بو راجر گریگ کمبرلاند کو جه 2 قاطام پیکت هاتو 10 جوران دکویت سنتر باجار دهوکی و لجهک بلند هاتیه آواکرن کاوا عمر دنگ امریکا دهوک